ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Sangut kinong le jinglet kibasyong hakaway kakali tata Wenger. Kabadan yung registration number ML04C 2807 kila mensaw jor hadin ba unong niya jong kini kakali ubumla syo ban sensyar ya ulakam jong kakali ulalay tenra ya kaway katrok kabadan yung registration number NL01AE 7634 kabayang harut surok ba National Highway 6 hakaway ka jaka ya kabalatip kerteng kum kakyong dong kabadan haumling Ribhoy District. Kani kala jia haga pratari ko bunay naiwing arajar arpuway haga por kuma shibaji ay no phaisni haga bau nongnya jong kani ka kali tata Wengeru ulamen saujur katkum ga jingtip balayo lum la yatho bagani ka kali tata Wenger kadai ka badang wanna sorba Guwahati Assam bat ka badang thu ban lech shakashnong lum shnong ka badan ha East Janja Hills District. Yakini ki saungut lapin kin no marmar sa Civil Hospital Nongpo ban yo ya kajing sumar ban nakaliang jong ki pulit ka Nongpo Police Station ru kinang penlong ya kajing tokit halor kani kajing jia ban le ru katkum ki kindon jong ka ai kat hado bala penmi ya kani ka hubor yakini ki breu ki bala bensau empat la satya ban yo ya ki kerteng ban ki jaka shong jaka sa jongki.